Ndabashimira ko munteze amatwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA yatangaje ko yongeye gutangira urugendo rusubiza u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kongera kubasubiza mu biganiro bakaganira. Mu biganiro bigamije kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. John Afurika yatangaje ko iheruka kuganira na Perezida wa Amerika Donald Trump, avuga ko u Rwanda RDC bigiye kongera gusubira mu biganiro ndetse bakiyunga. Iyi ni incamake y'amakuru n'imberwa bwa mbere ugeze ko umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe kugira ngo ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyatangire gutya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA yatangaje ko igiye kongera gutangira urugendo rusubiza u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu biganiro bigamije kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. John Afurike yatangaje ko iheruka kuganira na Perezida wa Amerika Donald Trump, avuga ko u Rwanda na RDC bigiye kongera gusubira mu biganiro. Ese koko bino bizashyirwa mu bikorwa? Ese abangaba bazongera bahurizwe hamwe baganire? Ese ko dusanzwe ibyo bumvikanye mu biganiro bitajya bishyirwa mu bikorwa biraza kugenda bite? Ese ibiganiro ni ibya nyuma? Ibi rero nibyo tugiye kuza kurebera hamwe. Baraza kugirana ibiganiro bumve yuko bakongera kugarura umutekano mu burasirazuba bw'amajyaruguru. Nanone turaza kugaruka ku kibazo cy'u Rwanda na Mozambique. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado, ni mu ntara y'amajyaruguru nyine ni Cabo Delgado, igihugu ni icya Mozambique. U Rwanda rutanga amafaranga akubye inshuro 10 inkunga itangwa n'ubumwe bw'Uburayi kugira ngo babashe guhangana na bino byihebe nyine kwa kundi ku rugamba ubusanga bakomeretse kugira ngo bavurwe, ibyo kurya by'abasirikare, imyenda y'abasirikare. Ubumwe bw'Uburayi butanga amafaranga angana na miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika, zirimo miliyari zisaga 33 z'amafaranga y'u Rwanda. Rero bavuga yuko amafaranga guverinoma y'u Rwanda itanga ariyo menshi kurenza ayo bahabwa kugira ngo bagarure umutekano hano Cabo Delgado. Nanone twongere dusubire ku kibazo kivuga gutya. Guverinoma y'u Rwanda yashyize umucyo ku makuru amaze iminsi avurwa ku nkoranyambaga. Aherutswe kuvuga amakuru yuko u Rwanda iyi mpunga batazongera kuyihabwa miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika kugira ngo bakomeze kurinda hano Mozambique. Rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yashyize ikibazo kuno mukono, avuga yuko mu gihe amafaranga azaba yahagaze, ingabo zabo bazazikura hano mu burasirazuba, bazazihakura bazigarure mu Rwanda. Mu gihe rero ibingibi cyangwa mu gihe iyi nkunga itagumyeho, ingabo zizava hano mwa kino gihugu zitahe iwabo mu Rwanda. Amakuru nayo ngayo.